Barına çeksizlik. Жаңы O абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Challenge decision on mat B. First attack, there is no control and there is no takedown. No control, and then standing position, red step outside. Only 1 point for blue, challenge 1. Challenge decision. Takedown is all the time. 2 points for red. Challenge lost. Mat B, the winner in red for Kazakhstan, Rifat Saybatov. Rifat Saybatov Berlin'de belirsiz jеңімпазы. Mat B, freestyle 57. In red for Kazakhstan, Bayram Karpay. If he's opponent in blue for Kazakhstan, Jakovir Akhmedjanov.
Қатпай, Жахангир Ахмаджанов. Orale B. Orale B. The winner in red for Kazakhstan, Devranbek Kargay. Бәлемде қарсыласы жарақат алған себептен белдесудің жеңімпазы Мейрамбек Қатпай, Қазақстан. Man B. Freestyle 57 in red. Come to danger position. Man A. The winner in blue for Kyrgyzstan, Alibek Osmanov. Ағылымде белдесудің жеңімпазы Алибек